Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ghafiriz zambi wa qabilit tawb, syadidul iqab, zul fadli wal man. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man shalla wa taba, arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al khalqi ajma'in, bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran majida. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala jalla wa ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, inadlaw ini para kala simmaas iban anak, para kala sim maglanggung dengan sabab yadto way kalugian na to adlaw ini in ialop sin naghindu anak, in imalop panaghindu maas yung gan tumaas ka rin kamo bang magkabtanganin maas pa anak ang pakurik magduruhunin dayaw. Bang magkabtanganin anak pamaas ang pakurik magduruhon din dayaw. Waywihan dayaw sin masalato ini. Dahil nga sabab yadto aung pamarayaw rin nga siyabot taniw yadto. Bat sabab impiyag alupan na to hamahapon ini antara na to iwan sintuhan na to bukon antara na to magkahi bang antara na to magkahi kaya rapatan na hansam pangit na bang lumaas bang antara na to magkahi kaya rapatan na beauty bang lumaas bukon na beauty sa intungod patuhan, di pagkarapatan. Piyakari kita niyo sintuhan padunya malano. Impaghulaan na to hadunya aon da malano. Paihon kita niyo sintuhan deng hadunya malano, magbing kita niyo pa original lano. Dahil nga sa wabian, in pangadyan na to hadlaw ini,
at-taubatus sadiqah al-khalisah. Pagtaubat sa bunal. Bang biad to ang pagtaubat bukun bunal. Pagtaubat bunal wal khalisah, iman pagtaubat malanu. Wairun miyari malummi. Bata ko ini nakarwa ko nagsamin. Intag na biyadyo ko itum. In resulta ni puti. Dahil nga sabab yan, awin na to kalupahan. Bang aon tao imatud pa tao malingkat, aon nagaatod ka to taniw malingkat dihilan pahala. Himbadyo ko biyaw din yung rarilan pahala. Na, amuyad do. Pagtawbat sa bunal, pagtawbat malano. Maita kita niyo magtawbat. Sabab sinaundo siya. Indo siya nabahagi nagdua. Dosa rakula, iwan dosa sibi-sibi. Indo siya rakula malummi. Indo siya sibi-sibi malummi. Indo siya janbun tlatamut wa janbun tamut ma'a sahibihi. Indo siya nabagi nagdua. Dosa mapatay na wang mapatay na nagdosa. Dosa buhi damisan patay na nagdosa. Magad kaniya yung dosa niya palawang kubul niya. Magad kaniya yung dosa niya, magsiksa kaniya. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, karunahan natin magtawbat. Wayroon manusia in wayroon dosa. Kulub na Adam, anak ka po Adam kita ni. Inanak ka po Adam bardosa. Khataun, matao dinurong nila. Aun naweta sintuhan kurik harap da parung. Aun naweta sintuhan malano harap da pamalumni. Maulungin Tuhan. Bat bang bukun maulungin Tuhan, natuad tungki na kita niyo. Kaya tanurin natuad tungki. Bang yuri kaya nga tanim matuad tungki, naraob daya na kita niyo. Bang bukun ulong sinallahu ta'ala. Nah, balikan ko indo siya, pagtawbatan na to, indo siya, nabahagi nagdua, apabila mapatay na intaw yaon, aon dosa niya mapatay na. Apabila intaw yaon mapatay, aon parusa niya di mapatay, magad ka niya pakubul. Nah, unim na si magtawbat. In hati si magtawbat, an yatruka al-abd ma'siyatullah. Tinggalan na si manusia in pagmaksiat niya pa Tuhan. Wa kullu ma harrama Allah, hikarwa tinggalan niya na ingkatan hiaram sinallahu ta'ala. Hapangatud, hapangdungog, hasuara, hapamanaw, panaw, hakatanta. Wa kullu ma naha anhu, iwan singkatan liangan kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagubus. Wa an yamtasila ma amara Allah bihi. Pagubus paragbusun niya na
hipapahinangkan niya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya sadya paragbuson hakabayaan niya, subay niya maparagbos hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita niyo. Unuin dosa bang mapatay na yung tao, mapatay na yung dosa niya. Biyasin mag-inom alak. Mag-inom alak bang miyatay na yung nag-inom alak, miyatay na yung dosa niya. Pag-inom alak, khabais. Dosa sa lagu-lagu. Singkatan dosa, pag-inom alak. Bukun ama, singkatan dosa, sababin ama, di mag-anak. Hisi mag-anak, kesa kupan niyo. May ta ka muli magkaiba. Aun na ama nag-anak at tawa ina na. Mga kamuri, ikaw tuan biya nagkukupya ka. Khabais. Pag-inom alak, singkatan dosa. Ulong sinallahu ta'ala bang siya miyatay na yung pag-inom ni alak. Ang pakiasakupan niyo, miyatay, mag-inom pa alak yan na doon niya. Ba't maakoy nakita niyo? Tao na ginom alak, bang siya miyatay na yung pag-inom alak. Unuin dosa, bisan siya miyatay, buhi din dosa niya. Tulan niyo mga tuan. Dosa misan miyatay na intao buhi din dosa niya. Azul, amo na yung paglaog. Amo na yung pag-anyaya. Amo na yung pag-akal. Amo na yung pagputing. Yari malandag hamasan na tuwin. Kaya lubusin doon niya biyaon, liubusin tao. Unin piyang lubo, pag-akal, pagputing, pag-anyaya, paglaog. Tao miyatay ng laog. Miyatay na siya, yari pabuhi panglalaog niya. Magad ka niya pakubol, iban magad ka niya paadlaw susungol. Az-zulmu zulumatun ila yawmil qiyamah. Turan niyo mga tuan. Yan dosa. Aturan niyo laog, yung pag-anyaya hamasan nato ini, Muslim versus Muslim. Babae, lauganin usog. Usog, lauganin babae. Usog, putinganin usog. Babae, putinganin uno. Astagfirullah. Turan niyo. Okay na? Unin baita sinallahu ta'ala kato. Ya ayyuhallazina amanu. Swerte mga bariman, tiag sintuhan. Imbukon buriman, wala na tiyawag. Pagpatag na kamo katan sa imbariman, tiyawag sintuhan. Babu, kiwanda kamo tiag kamo sintuhan. Hinita kamo ni maghibok yan. Narayli, kiwanda kamo tiag kamo sintuhan. Waira, yahapdi. Maka kuya ginpartawakan sintuhan. Partawakan sintao baka kuyag biyaon pagkonsum hiluhala. Partawakan sintuhan biyaon dahil nga kabuhi mo pakamatay mo bang mo iarad swerte ka wakabuhi sambil padlo susu. Unin partawakan sintuhan na beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Pagtaubat na kamu patuan. Biasin niya dukain na. Tinggalin niyo na, igna kamu rin hamangi. Gantiin niyo na si Marayaw. Wayroon si Manyang naginang siya. Baita kamu kunungan, kamu tao, mangisin si Manyang. Hisin si Manyang playboy. Ba't mag-playboy nakita niyo kataan?
Baik tak kabukulo. Hisiyungan simple boy si manyang di hadunya. Why impagtag kanya playboy ingi simple boy. Sakali tuan yan nagdarain tawbadyo playboy rahon magtambayan Allahu Akbar playboy in badyo playboy in halawm sin atay aturan niya. Nah, unin beta sin Allah Ta'ala tubu ilallah balik na kamu pakawayaan sin Tuhan. Imaita bakas kita kabayaan sin Tuhan huun in original mureng hatuhan piarara kau sin Tuhan sin lanu daing hamalanu di papalumian kaymo ulung kaymo sin Allah Ta'ala balik na kau pamalanu sabab wala da kau si manyang hamalumi aun si manyang nagkano magtiaon baita kamu kuno magbinasakitan yuri tagnaan na to narahon paway masanyang tuwi lang aon masanyang nagkalo magtay manghud way nabihaw nang nagkakalo iyaw aon si manyang naglimot way nauno ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah balik na kamu pakabayaan sin Tuhan niyo. Kina biadin dagbus taubatan nasuha. Simpag taubat di naman jari magbalik pahinang. Bengi. Okay na? Amod ting taubatan nasuha. Na manjari hikaruah. Hakikatut taubah kasabunalan sim pagtaubat pagkain pagtaubat ini suway siya unnal suway siya ikhlas intaud niya itong kamu intaubat sabunnal iban taubat malanu inin hinangun niya hikaisya an yatrukal maksiyah al-iqla' anil maksiyah pauran igna kau ring hamaksiat unu-unu ni maksiat yan pag-usus na kau yatin number 1 hikaruah an la ya'zima an la ya'uda abada paugutay na taymo pagugutay na taymo di mo nawalikan magbingin na hinanggusat hikaruah hikatu an yandama adnadamatul kubra pagsusunanin na hinang mukangian pagtumtum mo magtangis ka may ta mo nakaloy ina mo may ta mo nakaloy ama mo pag-usin tunang muri mo pagkaluhon may ta mo pasakay tunin atay sinlasya mo sa imbagay mo marayawin atay kay mo may ta marayawin atay sintaw kay mo sa intuhan mo maastul kay mo maglasa na kita niyo katantan apabila inlasa sintuan wala doon paglasa na to virus biasin paglasa bayaon virus okay na ba mo di na to kahatianin na virus inkihatian na to na sakit inkihatian na to na virus cellphone iPhone, wala na to kaya hatian na virus na natay na to naglasa na halasari kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in cellphone bang na virus aun da makiroon na yung tao bang na virus aun daragang doon tao bayta kamu haun urunin mo piyag daragang tao
Mami kita ni usin atay wala na ba virus? Babu aun doon. Dahil nga sa bagyan, pag susun na kausin susun sa lagu-lagu. Hikapila na, hikatu. Hikaupat, raddul mazalimi ila ahliha. Bangkaw nakakawa, nakakulli pagkahimu ulian na. Nakakawa kausin ulian na. Nakakawa kau puting bayarin na bunal, magbayad hadlaw susun. Okay dah? Raddul mazalimi ila ahliha. Uli anna inna anyayamu pata'u yanyayamu. Nah, matau din anyaya. Anyaya alta uli anna. Anyaya kabtangan pagsuri na kau kanama muama suri. Sa kalituan magsuri hatunang. Haama niya iwanina niyari magsuri. Mag good night hatunang. Sa kanama niya kaina niyari mag good night. Virus in good night. Kina. Nah hikapila na, hikaupat. Hikalima. Ada'u. Ini kalimat ada'u ma dhayya min al-fara'id wal wajibat. Tunayanna inda akan kay musin Tuhan. In wala mo na hinang wajib, tunayan na. In wala mo na hinang fardo, tunayan na. Okay na? Pila na? 5 na. Hikaunom, an yakuna mukinan wa mukhlisan. Natuadtong kinain dunya ay nakamangibog kanila, kaibugin na inda akan sinallahu ta'ala. Di makaibugin lingkat di dunya. Imbado di makaibug. Inggaon sin pangantin di makaibog. Biyaon pangantin naggagaon. Ina sin pangantin naggagaon. Maas babay manglurok naggagaon. Hoy. Ay mo kalupahi. Bangkaw mapatay bukun tuod gaon. Aun pagtag, pagsapot kay mo gaon puti. Unin pagtag. Kukuk puti ini pagsapot ka to taniw. Sali day nusugi ang babae. Wayroon libais kukuk puti. Wayroon naik libais. Way. Yung mga usog biyaw bang nagtataon pa na mahal ka? Ang papamasjid pasahapunin taon pa, di pasahapunin tao. Tura niyo mga tuan, papagtawbatunin taon pa, sa imbaran niyari magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na. Pagihilas kau patuhan, hatarkala tiag kau sintuhan, balik na kau pakabayaan ko, inhaulihan niya ang pamabunal. Pagihilas kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, dunitan na imbaran mo patuhan. Ay mo dunitan imbaran mo pasubul, at kalanda kau. Okay na? Dunitan na imbadyo mo, iwan sinatay mo, pakabayaan sinallahu ta'ala, ay mo sadya dunitan patao, magpangat kalintag. Okay na? Amo yan yung pagtawaran sinallahu ta'ala, tubu ilallah, ayyuhal muslimu, ayyuhal mu'minun, taubatan nasuha. Pila minit na ko ba? Lukay pa? Na. Yadto nain sumunod. Unuin dayaw si magtawbat. May takita niyo tiyag sintuhan papagtawbatun. Indayaw si pagtawbat, number 1. Afdalu ma yanfa'un nas. Afdalu ni'matun min ni'amillahi fid dunya wal akhirah. Bukon sin inikasan niyang kato. Matawd ta kasin, kiubo na sin muna.
Pagsusungon niya, siya nang sa puto, ni kubol na siya. In siya rayaw-rayaw, in dayaw siyang pagtawat, biyay tak kato taniw sin Allah Ta'ala. Afdalu ma yanfa'u bihin nas, wa ni'matun min ni'amillahi fid dunya wal akhirah. Sarayaw-rayaw mumtaat. Amo ning pagtawat. Sarayaw-rayaw nikmat amuna in pagtawat pa Allah Ta'ala harus sarakula aula-aula na ibando sa sibi-sibi. Okay na? Unin dalil. Nabi Ayub pamansin Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kaya ingatan ni Nabi Ayub, Nabi siya. Pero tungan siya sintuhan sakit. Sakit biya ka tutaniw sa kaling kaybanan, paubos-ubos yung kabtangan. In sakit niya, biya na ka na sakit. In beta sing kaybanan, way na lang na nakapin, dila da kumaniban uno. Uy, mabuhi pa siya si mga nasakit siya. In siya, way pa siya nasakit, dayahan siya. Mataod nikmat dihil kaniya sintuhan. Nasakit man siya, inasawan niya bukun bariman, minig na. In nakapin amuray nasawan niya bariman, unungan takaw ding at dunya sambil padlaw akhirat. Dahil nga sabab yan, mag-agad amuray marayaw. Unim beta sin Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabun nal tuod kiyabakan na mo. Bukun kiyabakan na lalawa, sa kita na mo tuod. Wajadnahu sabiran. Ini Nabi Allah Ayub, iban sinasawan niya, masalah. Magkaronan kita niyo kasabar hamasana to ini, ay kita niyo mangibog halingkat sindunya. In kaiburan na to, lingkat pia lingkat sintuhan diha dunya. Kung diha to, aun day sab babu atau waway. Aun sa ayaw sadya kita niyo maun palingkat kabayaan sin tao, sa doon kita niyo halingkat kabayaan sin Tuhan. Nauno, inna wajadnahu sabira. Ini Ayub, Nabi Allah Ayub, iban sinasawan niya, masabab. Ni'mal abdu, sarayaw-rayaw ni'mat yaun haipun ko yaun. Magkagunahan kita ni Tuhan kasabar. Babu, bangkaw kalo ni Bapa, sabal na kaw. Ay, ikaw magtupasari, magbuwit na kamo. Bataon miyad do. Babu, imamukit babae. Nasubon na sindid to. May tamoy buwit ni Bapa. Di minsan nakulog ng pag-uyuman. Astagfirullah lagi. Misanin umuyom, di na maingat si Bapa niya. Bangkaw rin na uyuman, ikaw na umuyom, misan nagtatay ko, uyumin na. Astagfirullah. Sakali mga usog. Nah, bago okay na. Bang di na umuyom kay mo, Bapa, ikaw na uyom. Di na manugpa sinuyom. Bayaran sintuan inuyom mula sa misanda natutug. Sa banglaw muna. Wala mo palialaos baldo sa nakaw. Maita, man hamala alayna sila falaysa minna. Hisiyusin duma sanjata, uno-uno nakakakal sanjata. Imaksud niya mamatay, bukon siya lamud kamu. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon siya lamud kamu. Nakansiw na kaudakot. Okay na? Yan. Innahu awwab. Nabi Tuhan, wala himundong nangayo pa Tuhan. O Tuhan, kuampo na ako. Aun namisita kaniya. Naong niya Tuhan, ini kau Nabi. Pangayo kau pa Tuhan. Alam sakit kau. Inabi niya, ako mangayo pa Tuhan. Huwag pa ako nasakit, dayahan ako. Yan pa ako nasakit piladlaw. Masipog ako mangayo pa Tuhan. Nahin kita ni Ubiyaw, masipog kan siyo.
Intawri magtawat patuhan wa isipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atunan dahil nga sabab yan, impagtawat nikmat sa lagu-lagu. Okay na? Na, hikaruwa, indayaw simpagtawat, farahun, waridwanun. Indayaw simpagtawat, kuyag, kugiran kuyag. Babu, pasandong ako no, bang kau kuyaran. Biadinin lupan yung bang kamu kuyaran. Biadinin sabin lupan yung bang kamu ya astulan. Wairun maas-maas ni. Amin kamu maas-maas. Biadinin lupan yung bang kamu ya astulan. Biadin. In pagtawbat, kakuyaran sin Allah Ta'ala. Impagtawbat kalasahan sin Allah Ta'ala. Imbukon pagtawbat intawri magtawbat kaastulan kap dukalan sin Tuhan. Unim beta sin Tuhan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Paragbo sa Tuhan, may takaw mabungis tuod yan. May takaw yan nanabaw tutod yan, marugal kau. May tayan, marayaw imbadyo mo patao sa imbadyo mo patuhan. May tayan, malano kau patao sa bukon kau malano patuhan. Sinagbaytain Tuhan, Inna Allah yuhibbut tawabin. Kalasahan niya, kanungnungan niya im mga tao, mig na rin hamangi madtuna pa marayaw, ammalan nila na yung kabayaan sin Tuhan, di nila na ammalan, yung kabayaan sin napso nila, yung kabayaan sin sahwat nila, sabab wala na sila si manyang, in sila yan, kalasahan sin Allah Ta'ala. Puno na yung lasasin kampong na to kato, di makaato palasasin Tuhan. Okay na? Magkagunahan kita niula sa sintuhan di adunya. Aula-aula magkagunahan kita niula sa sintuhan halawm kubul iban simmad. Bago sa dera kamu pakubul. Wayroon astagfirullah lagi. Ay nakaw magsaddiya sin dunya, pagsaddiya kaw sin kabuhi dahon pakubul. Naunin sa diyahon mo, sutsi ay barang. Kena? Na, uno pembeta sin Allah Ta'ala, wa yuhibbul mutatahirin. Nag-agadin doa. Magtawbat, iban mag. Dahil nga sabab yan bar iman malano. Okay na? Imbukon bar iman malano ingguwa, malumi in law. Hikatu na. Hikatu indayaw sim magtawbat tabdilu syai'at hasanat. Gantian na sin Tuhan imangi pamarayaw. Unim beta sin Tuhan. Yubaddilullahu syai'atihim hasanat. Bang mo iyaga din pagtawbat kabayaan sin Allah Ta'ala, pindahon na inmangi paunok pamarayaw. Okay? Na, yan to. Magkagunahan kita niyaw magpindah. Analay sa kampung ta intawaw lata. Biubungisan kata. Matawd sini astulan. Wayroon sini astulan. Matawd anak ya astulan. Wayroon anak nasususa. Astagfirullah lagi. Taga asawa matawd susa. Wayroon asawa susa. Uy. Wala kita ni upia karisin Tuhan padunya ini magsusa. Okay na? Nabangkaw nagsusa, di man jariri kau masusa, bang di na makauwatan yung susa mo, rin na maiging susa mo, harap mo na patuhan. Okay na? Bangkaw himarap patuhan, ini kau nagtawat ingan niya, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Pindahon na sintuanin mangi pauno pamarayaw. Di mo man jari pindahon subay ratuhanin magpinda sabab siya in piyagdusahan mo. Okay na? Hikatu. Baita man kau to bang pila minit na kuman? Pila minit pa?
Astagfirullah. Liaul na aku nagtindog. Nah. May tayad tu pindahon na sintuhan pamarayaw imangi. May ta uning jawab illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Sababin pagtawbat niya minig na siya rin amangi. Piarat saya nanin Tuhan iamalan niya na ipaamalan sin Allah Ta'ala bang mabihad to yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Pindahon na sin Tuhan inahinang niya mangi pauno pamarayaw. Okay? Na hikaupat indayaw sin magtawbat sababun lidukhulil jannah. Sabab sini pagsusud sulga imma kasud sulga amurem malanu imma lummi aw na pagsusuran nila harap pagkain bago kaya ngatan niura na la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah di magsani inta ususulgaun iwan sintaunan alkaun. Intaw susulgaon marayaw kasuddahan pabaran niya. Marayaw kasuddahan pabanan niya. Marayaw kasuddahan paanak niya. Marayaw kasuddahan papagkahin niya. Marayaw kasuddahan halomsing community niya. Aula marayaw siya magtuhan. Okay na? Kaya sarapan na mano siya sinsakulati. Kaya sarapan na manusia sinsati. Kaya sarapan na manusia sin. Bang kamu kaya sarapan sinyad tuminitan saja. Aun masarap original. Uno yan. Uno yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salasu tuwin taud zaka ta'mal iman tuwin taud kana naman natu illa nabsim pagtuhan sakali impera ka to sin Tuhan amin alamat kay ngatan natu sinaun Tuhan kaya sarapan na kita niyo sin tiula sapi bago magkaon na tiula sapi bang awon na kaya ngatan mo yung pag-igup niyo sin pinggan 2.5 biading bang mapaso pagutun nah, kita kaya sarapan na kau simbadyo aon bagay-bagay na mo, yung badyo na yung favorite niya, buaya. Buaya. Nah. Kaya ingatan mo ang badyo niya, buaya, nagbibihan siya dyan. Panghati ta mga kimatulindi niya ini. Sa kalituwi, nagsignal, yung badyo niya unot. Yanin, may talakot, buaya. Buaya. Aturayan. Nah. Misan sa jengan ni abuaya. Sa pindahan niyo palakut, unin lakut. Bahasa mo buaya. Nah, aturayan. Nah, zaka ta'mal iman kana naman niya illa nabsim pagtuhan bang niya mahinangin to ini. Number 1. Man radiya billahi rabba bang kau kimuyag nagtuhan pa wa babu kiuyaraganda kau nagsambahayan na imbabae way kewajiban pa masjid habay nila ra sa kalim maghrib nila lisag walo may tayad to nagkita pa singgim nakamugim na sila aturayan may kanyaon sila habay litim maghrib nila tikuno na inusog
Sambahayang subo. Intuhan nagpatag na as-salatu khairum minan naum. Bilalin naglapal, sain lapal din. Impal tawagan uno. As-salatu khairum minan naum. Marayaw magsambahayang subo daing sin. Nahisiyusun na to, wala si mambahayang subo, wala niya yung nalintagan. Okay na? Nabang kamubaitaan, sin magbang, pag-uwos magsambahayang ini, at tawarin na magbang, magbaita, bati na kamu mag-uus-uus, magdihil, ninasitihul, katluan ngayon. Oh. Biyaringin, hisim mo naman ito magbati. Aturani ayaw kita niyo mainu-inu, maita kita niyo nabihay ni sabab wala na to iyagading kabayaan sin Allah Ta'ala. Yatim ta simbilal as-salatu khairum minan naum. Marayaw magsambayang daing sin matug inagi mo masarapin maghagong daing sin matug magunong. Aturayan. Okay na? Da. Uno pembeta. Man radiya billahi rabban. Kuyag kau. Uno-uno indakan kay mo sintuhan kuyag. Dahil nga sabab yan, dunitan na imbaran mo patuhan, ay mo pagdunitan panapsum mo ibang pasahwat mo. Hinikarwa uno. Man radiya billahi rabban wa bil islami dina. Tukan niya walihan mo, yung kabuhi mo, paagama mo, ay mo tukan. Kaya nga tayo rin magtuk. Bago, kaya nga tayo rin magtuk. Ay nari na. Nari ko ma-English, di ko makatagalog. Sorry na. Na. Tukan imbaran mo, pakabayaan sintuhan, bayaran sin Allah Ta'ala. Ay mo sadya tukan imbaran mo, pakabayaan mo, iwan sin pakabayaan nila. Wayron sulga mo, wayron sulga nila. Way hitong bas mo, way hitong bas nila. Sa intuhan. Kina, dengan sabihan kuyang. Indayaw sin parasahan nagsasambahayang kuyagan. Nasambahayan kau kuno ya astulan kau. Jadi ay kau sumambahayang iastulan sabab dia kau siniblis. Okay na? Sabab sambahayang aw ni waita mo patuhan, aw ni waita kay mo sintuhan. Dahil nga sabab yan, pag-ubos naman nagsambahayang. Nagunura. Inagi mo patuhan, o Tuhan ko, ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan ko, patudyohay na tayo ko pamangi. Halawang sambahayang, payastulan na. Tagad ka mo lang naroon, pag-ubos ko magsambahayang, makananam na ka mo yan. Kuya, bago, bangkaw magkaon, ang kita mo pagkaon masarap. Kuyagan ka o tawastulan? Ikaw ba? Nag-uyong ka. Lawi rin dito mag-alok kau. Okay na? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Ini kato kuyag kau magnabi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno na niatod mo kay mo. Wayroon diskasyon sa gawa. Uno sadya tayo mao. Okay na? Suyaddo. Na. Pangasubo Abul Hasan Al-Ash'ari. Kaya nga tanong Abul Hasan Al-Ash'ari, o hindi ka niyo Abul Hasan. Abul Hasan Al-Ash'ari, tabi'i siya, nakaabot siya sa sahabat. Abul Hasan Al-Ash'ari, diunit niya na imbaran niya pagkabayaan sintuhan. Liubo niya na yung napso niya, liubo niya na yung sahawat niya. Sa gawa, piyakusog niya na yung napso niya pagkabayaan sintuhan, piyakusog niya na yung sahawat niya pagkabayaan sintuhan. Matibot siya maghindo. Biyasin mga kasubulan ini. Matibot maghindo. Sama dyan subulsin na kaunawin yung playboy, bukong biyasin bihawin ini. Abul Hasan Al-Ash'ari, hindo siya.
Ubos niya man naghindo himali-hali. Aon nakaratong 2 tao. Naghali-hali siya kapag hinduan. Pagdatong 100 tao na nga subo. Abul Hasan, ya Abul Hasan, inaku ini mag-uuma. Nakamataod na yung musim yaon. Patay sa din tiyanong ko. Hati niya, way ulan. Unin agi sinabal Hasan, uwi na kau. Istaghfirillah wa atubu ilayh. Uwi na kau matupakauman mo sa gawa paguno kau. Patawrain lapal mo astaghfirullah iwan pagtaubat kamu. Di matungin ang buktaw simunod durahad lugalit to. Ya Abul Hasan, inaku ini nalatag ko na piyag-usahan. Biya busit, lugi sadyak. Sa di ako humundong, lawaron ko yung pag-usaha. Sa miyari ako kayo mo, lugi sadya. Nabiya din ba ni kauntong? Inagi sinabal Hasan, uwi na kau, irji, pastaghfirillaha wa atubu ilay. Uwi na kau madto pag-ubos, paglapal kau astaghfirullahal-azim, iwan pagtawbat kau. Di matungin ang buhok, sali da, waktu na yadto. Tuo na sila. Inagi Abul Hasan, mabaya ako si makaanak. Bukun tamanangin nasawa ko. Tubuanan mauno. Maanak. Sa gawa, di mag-anak. Uno na yung hinangon ko. Inagi sinabulasan, uwi na kau, pataw rin paglapal mo, astaghfirullahal-azim. Iban, pagtawbat kau pa uno. Kina. Naajay bindo na siyal. Mimeta ka man na tubo. Ay ko magtubo. Naajay bindo niya Abul Hasan, jaaka salasa rijal, di matungkay mo yung tuusog na nga subo. Yas'aluka bi salasati as'ila faajabta bi as'ilatin wahida bi jawabin wahid. Di matungkay mo yung tao na nga subo, tuwing pangasubo, jawab mo ra sinambuk, pangasubo sinjawab. May tayad to. Unin na gini alam takra'u, alam tasma'u, qaulullah subhanahu wa ta'ala ila Nuh alayhi salatu wassalam, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Allah Nuh babu hangibu tahun nagpasampay sinagama. Wayrum miyagad, piyaglapat na sintaon tayo nga. Na hindi ka ito piyaglapat na. Wayrum miyagad, amuray nakasakat haadjong. Na, unin na kisin Abul Hasan, wala niyo kiyendiyong, wala niyo kiyengatan imbias, impiyarasin Tuhan kan Nabi Allah Nuh. Fakultu istaghfiru rabbakum. Inagi ko ang mga tao. Paglapal ka mo, astaghfirullah. Naunin dayaw sin astaghfirullahal-azim. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Naunin jawaban mo. Ganito ito yung jawab. Yursilis sama alaikum midrara. Pagtawbat kamu, pagkasilasa kamu, pagulong kamu, agad kamu pakabayaan sintuhan niyo. Panaugan paulanan kamu sin ulan nagdara rahmat bukum biya sin ulan biyaun nagdara mulka. Ayar ya sambuangan mi umuga. Inyad turid mi umuga da. Ayon tayo mangod na to Indonesia mi umuga. Miyamatay kiugdan sin alon kiugdan sin uno miyamatay way pagkaon. Uning kagunahan pakultu istaghfiru rabbakum. Patawran yung paglapan ni astaghfirullahal-azim. Yursilis sama alaikum midrara. Parahan kamu, paulanan kamu sintuhan. Ulan nagdara barakat.
Bukon nagdara paydarat, nagdara tsunami, nagdara flood, bukon nagdara rahmat. Taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin pataurun sintuanin ununi. Nah, atura. Imatau dal tabiaun diunit pakawayaan sin syaitan. Okay na? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin pataurunin altaniyo sabab aw no hasusungon gutumun kita niyo matao di pami waybihun maita ada kala humawa insuka ada kala tumaudinun inulan misadim bihaun hat sajapihal ka uno dah okay nah wa yumdidkum bi amwalin wa banin iban pataurun na sintuanin tubuh niyo. Okay na? Nah yan. Nah, dengan sebab yan Rasul sallallahu alaihi wasallam diulansangan kita niyo. Unim bulansang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampa kita niyo ri imibog sin dunya, imibog kita niyo sinuno. Kita lupa sin tao imibog sin dunya. Insya sakatan sinambuk tau halong bay niya pa traffic na mami pa bihan pa na po amin yon gumawa yun napulong na pagwa manusog bihan takaw uno subay hinangan na insambuangan uno yung pagtag amin nataas yun uno bago yung pagtag flyover uy na magpinting kita bang flyover overpass bukon flyover over pa narina maita imbudjang iban auto niya insubul maas iban auto niya astagfirullahaladzim nah insyaw dibiyaon imbudjang nila yung babae nila magununa adlaw-adlaw in aksidin maita yung mga subul di na umatud pa uno di ka to adlaw-adlaw rin aksidin maita di na umatud paunahan aon babay limabay wayroon badyo ma-aksidin din maas mga subulbe ini okay na ba mo kaya nga ganyo ni aksidin yan adlaw-adlaw maita na aksidin way nag-break kataw nagbedi ha? Nauno? Bukon na hilo. Malumin atay. Nah, okay na? Nah, unin betasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisun syahih. Man lajimal istighfar. Hisyusyin tau pataurunin lapal niya astaghfirullahalazim sakali mga pakilin da babu impakil kawaun niya impag astaghfirullahalazim din astaghfirullahalabdim baran mo na pagpaino ko mga anak kapuway ari maingat magunot nah, man lazima al-istighfar hisyusyin tau pataurunin lapal niya astaghfirullahalazim o Tuhan ko ampuna ako maapa ako sindosa ko limabay iban tampan niya ko rin harusa susungon ja'alallahu min kulli dikin makhrajan papanjarihun kaniya sin Tuhan ingkasigpitan kaniya kahayang niniatod na to kahayang sin dahil nga sa mabyan inusog diya jagahan babay matawd sin na pagwede nga brudoy na sin maguno na impiaghilo alahan sin dunya bihaon sin wayron mabaya tiyo tin subayunon muslim bukon biad tubangaon kaniya mang dihil okay na ba po? Na ini umani sa bubusan ni pangdihiladlaw ini. Tahu kamu. Nah, ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Istighfar saja.
papanjarihun sinallahu ta'ala in kasigpitan niya kahayang pataw rajin istighfar mo. Unim baita sin Nabi, ya ayyuhan nas tubu ila Allah istaghfiru rabbakum fa inni atubu ilaihi fil yaumi wal laila mi'atu marrah. Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi na tuwairun dosa niya sa inlapal ni astaghfirullah makapilah. Doin riwayat makapituan iwan makanggatus. Nang kita niyo babu, imainat pabiyaon, pila rin suku mo. Pila? Di mo maitong pag ito nga ba isa, astagfirullah. Nah, pataurunin istighfar, astagfirullah alazim. Man lazim al-istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Papanjarihun sintuhan, ing kasigpitan niya kahayang. Okay na? Hikarua, wa min kulli hammin paraja. Ing karukaan niya kakuyagan na. Ing kakuyagan niya, ay ing kasusahan niya ununa. Subuhon ta kamu biyaw, no siyo yung matawad na sususa, babae at tawa usog. Babu, pagka ikaw yung biya malaas-laas, unin na sususa biyaon, babae at tawa usog. Sibu da, may tahaw ni matawad, usog at tawa babae. Na matawad yung babae na sususa? Ha? Astagfirullah. Wayron pagsusa ni marayaw amin matawod. Okay na, aw ning kabayan mo matawod siya na tawa tiyo-tiyo. Matawod. Na. Kina. Hikatu wa yarjuku min haysu la yahtasib. Anugharaan siya sinallahu ta'ala riziki. Di napahati sintuhan kanya rimatong masadya. Na pagubos siya buti ni sinamu laong niya tuhanin ako amalan ko yan dumadlaw tiyahunan na ako laong na nagamal siniyan sa intubiyay tayan hadis wayroon iamalan ko piyatawad ko inuno na piyatawad ko laong niya sa kawalaong niya wayroon da himayang inatay ko wayroon da kukiugan, wayroon da yun. In agisin nagindo, in hadisin nabi kurik, daing kay membukon kurik, liapal mo sadya, wala mo iyagadin atulan kabayaan sintuhan. Okay na? Kurikin lapal mo, astagfirullahalazim, in syaun niya, in huruf niya, sa kawa, plibu irakao. Okay na? Nah. Kahinapusan, time na kuno. Unim biyata, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Waktu siya khalifah, naasubo siya. Inaasubukan niya amin ayat, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mga subo kami lang na kay mo, Umar, unim manasin nasuha, taubatan nasuha. Narungugan niyo ini. In taubatan nasuha, an yatuba ilallah, summa la yaudu ilayhi abada. Sumanggup na kaupatuhan, bukun Tuhan yung pasanggupon. O Tuhan ko, ring harum ini, bang doon, inhinang kwad turi ko na isaban. Salama-lama. Okay na? Janji mo patuhan. Pagubos. Wa yatalaffaz wa yatakarrar fi lisanihi wa fi famihi astaghfirullah. Patauratu din paglapal mo astaghfirullah. Bukun astaganan, bukun astaghfirullah. Hikatu wayang dama fi qalbihi. Pagsusunan to din na hinang mo yaon. Bukon lang muray para nagtawbat na ako ang bukon. Favorite ko sa yaon. Lara. Liubunon mo nagbalik. Ini kato wayatamassaku
bi badanihi aw fi amalihi. Pag-anggaw ta ituod, hinangatuod ininangipay ng kaymo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amod timbay ta sin Umar ibn al-Khattab, faqala la liza, dahil nga sabab yan, at-taubatu laha mabda'un wa muntaha. Pagtawbat aw beginning aw ending. Okay na ba po? Pagtawbat aw mabda aw muntaha. Uno yung panagnaan sin pagtawbat, ar-ruju'u ilallah. Balik na kau pakabayaan sin Tuhan. Okay na? Balik na kau pakabayaan sin Tuhan, lubuhan ang kabayaan mo, palindugan ang kabayaan sin Tuhan, yuaddi ka ila ridwanillah. Hihatod kau madto pakukuyaran sin Allah Ta'ala. Kahinapusan sin pagtawbat, wa nihayatuha ar-ruju'u ila Allah fil mi'ad. Magbalik kau patuhan. Kiyukuyaganin Tuhan kayo, kiyukuyugan kau. Kiyukuyaganin malaikat magkasinyawalihan mo, kiyukuyaganin nagdaak, kiyukuyaganin indiaak, kiyukuyaganin hawa. Okay na? Bihan. Dahil nga sabab yan. Paman raja'a ilallah fi hadhihi dunya, Hisiyusin tao nagtawbat na iagad niya ng kabayaan sin Tuhan. Way na siya nangibog silingkat sin dunya ini. Siya ang kiaibugan niya. Amoy lingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paman raja'a ila Allah fi hadhihi dunya bitawbati sadiqa wal khalisa, simpagtawbat sa bunal, simpagtawbat malano, pakad raja'a ila Allah fil akhirah, sa bunal tuod umalup siya pakabayaan sin Tuhan hadlaw kana bisawabil azim, tumbas sa rayaw fi jannatihi an-naimul muqim, hasulwa sin Tuhan nikmat di maghublaw maun kaniya. Na murah-murahan mga anak kapo na mo, mga kakasina mo, mga tay manghud na mo, patauron na to impagpangadi na to bihay ni, sabab wala na hiluhalay manu siya laon singgumi, biyasin kaylo alaan sin bihaon, sin mataod rijiki na to, mataod pagkaon na to, mataod koneksyon na to, mataod patta na to, sa wala na to piya ka impatta na to pa Allah Ta'ala, impagtawbat kakitaan mo indagbus mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan pangmaan piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala impagpunpun na to. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana min al-faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.